Također smo danas pozdravili napore na ovom sastanku koje čini i upravo ovog preduzeća i gospodin Popović, a i u ranijem periodu gospodin Šabić je započeo taj proces sa upravom i menadžmentom, dakle nadzornim odborom, da rade na konsolidovanju svih poslovnih procesa ovde, posebno u dijelu da rade na smanjenju rasta troškova na platama, jer se u ranijim godinama taj trošak održavao na visokom nivou i on se negativno održavao na mogućnosti investiranja, jer se trošio novac na plate, a ne na investiranje i održavanje mreže. Za oko 30% su ti troškovi smanjeni i oni su definitivno ostali na tom nivou smanjenih troškova i pozdravio sam napor gospodina Popovića koji u tom smislu puno radi i već je jako mnogo radio na poboljšanju opšteg poslovnog ambijenta u ovom preduzeću i na unapređenju poslovne aktivnosti koje nas vode u zonu stabilnog poslovanja. I ove naknade koje je regulator odobrio, one nisu u cijelosti dovoljne za distributivna preduzeća, za operatore, u obimu koliko će imati sredstava svako pojedinačno, da riješe sve probleme, ali će u svakom slučaju ona biti veoma korisna da se bar jedan dio problema otkloni i da se obezbedi više sredstava za investiranje u mrežu. Mreža je, znači, investiranje i održavanje provodnika, dakle, same mreže, trafopostrojenja i izmještanje brojila, čime bi se smanjila neregistrovana i nelegalna potrošnja koja također ima u pojedinim područjima zbog takvog stanja mreže. Dakle, bit ćemo jako posvećeni zajedno i dalje. Vlada je veoma posvećena namjeri da podrži operatore distributivnog sistema kako bi došlo do unapređenja distributivne mreže, a da isto tako rješavamo i sve druge probleme, o tome nema potrebe da govorim, mi smo govorili to, da kažem, više pitanje teškog karaktera.